debate baso nyame yadom efiada na ya launch eti hye 20 mu no oja CJ, Ayojani de Banya Tema West, lawyer James Enu is representing the National Democratic Congress. NDC, okay. And Dennis Amfosefa Nana Boache is also representing MPP. The New Patriotic Party. Platform ye de brel ye de free studio kokomlemle ha e de besi wo constituency. Yes. De obetumi ene ka ho asem. Enya godie questions so ye de ba na ye de ba CJ. Eti hwe ye nimu. Na CJ ma me fa nkoda Bokrata when you tell top chocolate, taste of chocolate is chocolatey. Mijo. See, my man found us here was soon. Wouldn't say Jada soon MPP mu. I did the mudden sir and Crofoke candle Bokrate so motete. Say, ya. Boafok or just Santino no Yamra Sibajana will lose primaries no and shall be independent. And no need your motete almost say. Obi a free Eastern region. No sense we emra se bedwani o sika pa say businessman e na epiapia boafo kodwa asante sa no. Nti the Bokrate so one dey wonam ne wotete. Na wonim say no MPP amanyoko no apoemantem mpanyifo na na yeso mo ko meeting bi a ano ehye no nya de ketwa enti o maka kire eye boafo kodwa asante. So mo say o program bi a ya na wo ye eno no eye gala ya oma ene o si we no eye sala football gala bi anko de be sese so no wo mo so ontwentwen so ansa eno achi so no mane se new project bi ase for now ansana be fiti sabre yakozi say enkitawde bi ho no be de awie no ontumi hye project foforo bi ase ena sa yi sala gala football gala no so no ontumi fa hye so na eno ena che say de osubo abeto party ni mu o suhumu ase de nya easy na omuka say MP bi ono ye MP MPP mu a wosan so apuem antem o ye businessman no edibi flash meeting but also din bia flash trimo also flash but flash yeah nedama say dey I want team na aba team no wo so no na person board for independent into party no so person mo ya make sure say enema bi no be twitwa so na ankwankonya wo how anaso ankwankofo how amre wo enti so humu de so humu ankasa MPP mu nzige ehonyo da wo so humu MPP mu ebre Europe ariansa wo ya ne boafo ya seseme baye na nya easy na se boafo ba ekra ye tese mra se bedwani bi na ta na tia na odi kotu Europe ariansa free wo unti no eboboba ye de wo ha ebetodwa ye beka ebetodwa ye beka nti ye twa meeting no mokoye wo kofodua no na ne awi a me kromu ni brukuru adehye ye Rajef Konodu chairman na yakọ ne nchen no wo me yehu de ekoso na seje ma me fa wo enkoda Bokrata hodo no so wo ha yimu a na me de Agina Republic Press na amane ebo wo ha se no e wo katafeto so miensa o mampani dada John Dramani Mahama ena eka e de eche Dr. Mahmoud Bami ye mampani abedi akire no ono nso tu Frank Adiama MPP se wono so oba no obeyi 11 afi wo no a mane ntwen no ma mampani asa ene ya na ban na wo so 11 no oyi ne sese ya na gadafo nyina ehunu wode nsem wo nyina to dwa sanso de to gutafo anim aye Ghana Union of Traders Association anim se mo ntenas no bi nkeka nsem no kekesa no mo mfa no saa wo se aban ya na di 11 ni baye nti so ono amu nipa so no be mampani no obeyi afi hode ya se ba bi etiche abone hwa ne eja no nti ono a wo mo de ba no mo ansan nya mu ne ya eyi 11 free honom na woni guta members ni bi na sia ya wo mo di nkomo ene ode sa ensem we eto dwa Republic Press the Bokrata eni mo hasem kase da yi eno nom na mede wo ekọ eye afoforo mu nso a na ye gina e wo Daily Guide na aba Daily Guide mu a MPP amanyoko nyame yadoma memenda ebe oforiso bosome e de to so dumiensa e na wo ekoye premier mpanyifo nkro e na akosa akono na emu baako e na wo ebeyi no a April 30th wo beko akogina MPP amanyoko na namu by election beko so wo adwo so no e ho hyehyeye e da ha yisi so asa April 30 ese sada no e na mo de beye by election no nti ye ho amane e da ha e na funny face so akotama no 120,000 Ghana cedis bail no wono so enchemu no ewo ha CJ sadodo no ade ejeso by election no ho sensam da ha na CJ
Mamifa we entwemu na mewi a masore som unim se shraj e di atoma mpani akofo ado anim se criminal offenses amendment bill 2022 ya emrase bedwafie gitumu last year June no ya na de omo hwe nyina no ene se omo bon krofo baye yeso we ye bayfo obisime de me ti baye ni ade no sa bill no magie atuma e masa ne mani na baye criminal no shraj se omo so mpani ofa ne san hye sa bill na se na meye mra esan se ehia se baye dwuma e be hye aye dwuma animanimu ya eno chinso no CJ Dr. John Oforitin Crying ya owo senator enra nkrata ba bonte abedi atu asante de ne sa ehase no CJ krata ne munsam ne de enye na wo se CJ me kenkan krata ne wie ye no asema me bisa ye ne se wonye de di kan yewra na na bedi atu asante de nkrata kroye bi ko parliament ema ekwa wie akire no tonisi no ne ade no Emma speaker so si gina ye ne guso ase omo koma emra asofo mampani ayi omo no omo tumi approve omo tumi konkodi omo djuma CJ na wo hye enra nkrata ba ye ase CJ me no wo hai na waye made a wo ho ye masia bufo no sema komam na no na me de gu enkrata so na me de brewo sometimes ya na yenim so omo nyina ye mpanyifo Dr. John Oforitin Crying say wo hia no na wonim na oyo papa na ni afi okona nim so ahu enti se bibi mpo na abasa asem na asia na sa amampani no a na ye na appointment no na person disappoint a eya de tonation no omadaroma CJ omadaroma yenim so mu nimade enwoma de omabobi pa enti so mu kira sete den kra ya omomra fom kakra CJ ano edi o so akenkan and pe makan ni nyina anape makan ni nyina wa ha ya eyasemo enti no eyabotre adwobro mo ho na monim de yakoso but bibini a eya omo hwe the weddings na omo de egum no e de ko CJ